Okay, we're back for the last 30 minutes of our show. Adda kami manunod lang po 98.5 IFM Kawayan, iti Idol Tang FM. And once again, thank you so much kini ating Ruby GF of Cordon Isabela. Yan. And kinila kayo na nga naanos nga nangiyumay kang kuha na dito. So that's it. Our second, iti may kalo po nga pa sa iti programa no kastuyan nga kukyat atay pa nag-guest na kita nagkakalaing so kumakansyon ti Isabela nga handa kayo iti makikontest, okay? Ipakita lang ipangagdala nga po dagitay naisal sa lumina nga talento iti panagkansyon and kadagiti kaya't naman na po nga parayag o pangag dagiti boses da. Please join us in our group entitled Isabela United Artist apo. Kaya ditakit siyempre alam mo basit pasada na before nga maisalang kayo. Yan. Ang kay madanagan and that is also one way to promote your group. Yan. Kasi kami si kami latang si kami kuman nga mahaan. We want to share apo dajay mapaspasama kata kami the friends that we have internationally, globally nga talagang ado ti kagayam ni and kahit naman tapo nga magayam-yumat apo dagito yung daduma pa yung kumakansyon ti Isabela. And nga rod palong, dagiti ba nga blao pa yung nga adita. Kunana ni Regina Liana is watching in Athens, Greece. Yes. God bless and good health. Always to both of you. June, can you greet my sister Eleonora Lianes Valera on her birthday on February 27? Thank you so much. Yan. Babati po kami dito sa shop. Team Echage GGSS from Melody Portuguese. Balik tumot ipilido na dito. Ate, may isang kritik apo. Dato'y nag-text kanya ni Kapsatuan from Boston, Massachusetts. Kuna na, Ruby has a unique voice, a signature voice tone. Kuna na, iso nga talagang atakano ti unique voice mo, anak ko. Ayan. Kasla ages. Apo, alutiit pa lang kapsat, tikin na dejay. Apo, nakarkaroon ng mga isunan iti alibot kada, ano pa dejay? Baklat. Ayan. So, the next time, hanlang aluti iti til muna. Pa-shoutout man kuya from Lagmay, Lagera, Gemma. Ni Gemma, okay, ating Gemma, ag-text sa kanya. Siyempre, you have been a part of the issue, At ati maalam kanya mga kasi, membership fee may de isubsublimi apo. And then, so ag-text ka kanya, tapno maalam de jay membership fee nga in patulod mo iti. And hanga mapukaw, iti Isabela United Artists, no dikit de umad adupay in katata. Well, in fact, kadwa tayo na po ni ading Ruby with that. Galing naman from Auntie Ella Martin. Yes. Yan. Kung naman na nanti Sonia ni-reply na nanti Gina. Awan na nyaman na ate ko. Iso lang liluwag dito abroad. Tagdingag kanya da. Iso nga pan kamat ag-guess. Ate, taano mabuya. Manggan mimot tinalam mo ita boses mo. Ate, happy Sunday po. Kung na nanti nga Sonia kinanti Gina. Aloha Idol June Kenjem. Para kayo samantay kanta nga kas makita mahalo Uncle Auntie Edna. Yan. Siyempre, favorite. Watching from Dubai, mga idol, from J-Lo Agustin. Viewing here in Taguig City, Apo, from Leonen Emilio. Nagnaga na gito. Watching from Hong Kong, from Nanette Almerol. Manong pabati po kay lakay ko, tinembag nga walang. Hindi naman baga, no, sino nilakay na. From Irene Cortez. Okay, ngarot balong, may samang pa nga sunata ti isagot mo mat. Isipak mo katikitilalapag, katikititundungag, iti inasamit nga timbag mo. With this piece from Ben and Ben, may sakit iti nga to apo iti chart tayo tata. The song entitled Make It With You. So, Jama, take it. Nigabo, kini nagan na Jameson. Nalipat nagan ni ko agad. Liza di jay. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams are for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I wanna make
you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it, girl. Tigabo ni Billy gaya. Yeah. Tigabo ni Enrique Hill. Ti Billy ni Liza Soberano. Ano mga roti title na nasikat karon ni TV series? Embalmer. Amo nagkasay. Baby, you know that dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we can make it, girl. And kung ano din ni ating Ruby, kung ano na, adakano din na nakablaawan tatay, agririri da kanon, kung na apo awan, iti lotion mo to, no, agawin da, kung na iso nga. Kanya lang. Pakablaawan na kano mampay, dagijay, ni ate Nancy from Lebanon, ni Lynn Valdez from UAE, ni Auntie Janet from Canada, at yung mga taga Hong Kong kuyang, thanks, of course, from Ruby, at itay sunarwar, ay kung ano pasrigan tapay ito'y, nabayag tuman nga isal sa alin na dito headphone na so nga binasaklatan and because it's only 3 tapos sa dati minutes. papa-greet dito. Anak ko na. Iti homemade pita bread, FJ tortilla wraps, ang paborito ng bayan. Lovely pink tortilla wraps made in beetroot juice. Pride of Kawayan. Happy Sunday mat kadagiti taga Family Care Training Center. Aglalo kini Ma'am Chris Tala, Ma'am Elena, ken Ma'am Jamaica. Kasi nga rod. Sa bayabong nga commercial tayo kadagitek din nan itinapayagan. I get happy anniversary. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid of love, the life we've made. And I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had.
I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I've never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the And welcome to the last 15 minutes of our show. Apo, Diyos ko, medyo nasakitin na ako. Kasi nga pa nagpapakadan. But then, amati mabalin. Kaya kami, apo, marintang mabasa amin kita messages yun. So, iti panagdawak niya. Ate Genyo. June and Jem, pakablaw man kini. Bayaw ko ni Carlos Pulido from Ma'am Zenny Pisio. Okay. Good afternoon, Kenka. Okay, ano pa eh? Omuta. Okay. Naimasan natin. Okay. Yeah, 98.5. Sige. So, tataya po kita, tati nag-request kita sunsunata mi, baby, kininanin ko na tatay rugi pa lang. So, at this moment, kansyon ng tamang arot balong, tatay may sakata kiti limatak na sunata ti 4 decade duo. The song entitled, Baby, Kininanin. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni ilokanan nga mamuki dia panawen. Ay awanin, bay di narumpi, ano umisem mapagbingi, atay balasang anadamili, kalaysan tupay sam tumakuti. Ay awanin, tingkam misala, tababaketen, tadiptitenga, dagiti neneng, nagpukauda, ginuyuda. Ay awanin, timaisala, intarayda, ananusan minti babaket, tanu bumalse ay napigket. Nagbaliwen ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aagda awanen ni ilokana nga amuki di ununana. Ay awanen di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sam tumakuti. Ay awanen tingkam nisala tababaketen tadiptitenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda. Ay awanen ti maisala intarayda ananusen minti babaket tanu bumalse ay napigket. Ay awanen tingkam misala tababaketen tadiptitenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda. Ay awanen ti maisala intarayda ananusan minti babaket tanu bumalse ay napigket. Tagariti kun bidik kuriyat ken
pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugat. No Adda agpareho nagsempat panunot ko. Awan tinatagari no di taulti as-aso. Awan na ariwawa makinaken tambutso. Nagulimek rabi naglimbong titurog ko. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan anang mayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Narway abang bangkag pagmulaan nateng. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak dituyakun agtaeng. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Kasta dito'y awaway ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat. Na dengdenggek inggat makaturugat. Alawan ka aruba, talagang hanggang malapit ang oras. Pito lang ina na po minutos. Kasagbahan dyan ang stress. Kaya agsubli kami naman na po next week. The same time, same frequency. Same people. Yeah, same people that we see around. Giri kablaaw. And of course, Kinabala. dito lang, numero 1 pong programa din tayo Cagayan Valley. Adda kami muna, dito lang. 98.5 IFM, Media Idol tayo nga FM. Correct. Ano ba? At syempre, next week, asabahin naman na pong presentasyon. Kaya nalabit at naman ito special guest performer tayo po. Ayan. So once again, if you are a professional musician and kaya yung i-share kita talents yo, nga mga ganda kiti kagayan tayo po, tinterot Pagilian and other countries talaga nga dumatag bibuya kata tayo. Well, in fact, nakapag-peak tayo iti 160 viewers as of this moment. And ato ti-replay na di jay Tsaka sa bali YouTube. IFM Aha, mano dito. Mga 50. 51. So talaga nga nakatado. Ayan. So, 200 plus. once again, from the bottom of my heart, from the 4-Decade Production Yes. International Incorporated and Manufacturing Corporation. Kompleto din yan. Agyaman kami po, di manang kadwayo kada kami nga duwang, medyo hanga nakainom ti agas na kung nagtatayin. Mga bala. Asubsobra ami ba si tenti akat katawan. Nga rod, di maudang sonata mi po. Mauda? Mauda. Get, may paay kadagiti namagaan, nagiti gis na ti kakapurngiit. Adda anak riri, unik pampasahero, ajibni, takan pay, od amadi, idi agden na tuwa atami, nagitoy, ti agririri, agnaganti, pitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, agpinabasol anabangsi. Nagpenget pay tuwa atami, nabangit rambol, unik ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, mapanag-referee. Ditamet, anakibiyang tay konduktor, nga ang abos na tupol, nangisip ni ramraman pa'y anapisit.
Taimit pasahero at tindera, Maryatong ngiib, tinagan na, sangsangitan na tayla, kuna kamatis pariya na tugawan na. Iti pa nagtalupisang na, kasla ubing amaladaga, ing kusay-kusay nat sa kana nagloka, isde pandiling na. Kaputa di makaanawa, tay tingi a driver da, impayawat na tay palsiit, kini konduktor na ang isit. Inagaw mo tay tindera, tay palsiit ako nada, imbala na kamatis pariya, kasla bulintik imtirador na. Right after our show, apo, tumari kami ta Alicia, nalipatak ti venue. Aji kontrata de Mintugo. Manit na ito, got, gaji balay, nanyung titahan nga bagko. At dua, anak riri, unik pampasahero, ajib ni, taatakan pay, od amadi, idi agden na dua atami, dagitoy, ti agririri, ag naganti, pitot kinsinti, nakatugaw nga inanglit, at pinabasol anabangsi. Nagpenget tayo dua atami, nabuangit rambol onik ti jeepney, nagpreno ti driver ating itapnon, mapan agrepering. Titamet, anak ibiyang tay konduktor, nga ang abos tatupol, nangisit na ramraman pa'y anapisit. Kaputa di makaanawa, tay tingi a driver da, impayawat na tay palsiit, kini konduktor na ang isit. Inagaw mo tay ting Apo ni manang ko, agbubuya ka no kain manipot pa itatay ruging imang kung napanpansin ti message na well ni John Mark iti makinig yung ti pang message. Siya mga ti text line. Sorry kabsat. Anyway, next time siya tulat na ti text sa mo nga ti message ano mabasa ka. Okay, so this has been your Manong John, Idol John. nagsardeng ti apa-apa, Tugaduhi John Mark Sayeng. kapukintungi it Amaria. Saying goodbye.